kolokvijalno se to naziva cajke, odnosno ne zbog toga iz koje su zemlje, nego koja je vrsta muzike. Što mislite o tome? To se iz ljubavi naziva cajke, od srca. Ili iz želuca. Mislim, ja ne volim tu muziku, nisam je nikad podnosio, uvijek mi je išla na živce, bolile su me kosti od nje, ali sad baš da bi nekom branio da to sluša, ne bi. Ne znam, oni su vlasnici, dakle oni daju suglasnost. Ako je ovo vaša dvorana, vi njom možete raspolagati slobodno dok kako da kažem, ne ugrožavate neki javni interes ili sigurnost građana, dakle neke temeljne slobode, možete s tim raspolagati kako želite. Odluka gradonačelnika Pule, ili tako? I Osijeka, dakle odluke tih ljudi su da to ne daju zato što će tamo biti cajke, ne? Sad, imali smo i koncert Thompsona u Puli prije 10 i više godina. Pa su isto neki, to su bile wokish, intelektualne rasprave, da li se smije zabraniti, da li se ne smije zabraniti. Ja većinu stvari ne bih zabranjivao. Ne volim tu kulturu isključivanja, dakle, nasilja na mrežama. Rekao sam što mislim o cajkama, treba ih suzbiti. Dakle, svim legalnim sredstvima. Ali ne, ja bi im dao da pjevaju tamo. Jer tak imaju publiku, ne? Pol HDZ-a to sluša. A potražnja postoji? Pa naravno da postoji. Ne. Oni što su žešći Hrvati, dakle, to je često zanimacija, hulja, dakle, profesionalni, kako da kažem, jedan veliki engleski pisac je govorio da je nacionalizam, odnosno šovinizam. On je rekao nacionalizam, zadnje utočište svake hulje, scoundrel. Ima toga dosta i kod nas. Ali onda u slobodnim satima slušaju cajke. Jer to ih kulturno uzdiže. To je naravno istina, to znate jako dobro. Dakle, ne idu oni u jabuku. Tu iza.